nama kale timinne raham kura husime adi timinne faratun kalen ufawirikam fennane kawwale bebune rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani awgomenna reka dual mukhatab e adam ge dariya raham kurash wa illam yarham tarham ala nafsika lam arhamka kale amile nasr rahmanu kofina mashe rahmanu qur'ana me ana baytu dudi ma'a nadamati tawila digu hitama ka ekuga wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun qiyama qaim wantan geta terege kanima ekani enikameti haluga ene onna jehni kaakuto annani ehme timenne ki nikameti kamga adi digu hitama ekugawa fani faksayge gekime fani faksata bane henge besachna annani kaakuto janiya kon hifage ekanima ekani fani faksayge gekime digu hitama ka ekuga wana baitul atsh ma'a dhulma andiri kama ekuga wa fembo agim wa gekime wana baitul ju'i ma'a shidda kadafada kama eko bandu hawegim wa got gekime timenne ki wana baitul dhiqi ma'a al aqarib bitula ekuga wa nutana waskam ge gekime ya ibn adam iyyaka an taghurraka al hayat ad dunya dunyege dirulun kale kehwirnu kura husikame ekamun kale salam washe fa inna marraka alay kale daturku fada magmati ge mage gatashe kale annan jehni etide wa ana awwalu manazilika ila al akhirah kale akhirata daturku fada magmati ge timenne ki kale ge emme furatama manzile fa in najawta minni najawta min kulli shiddatin tatakhawafu minha kale timenne ge gatuga salamakan libi janama den huriha manzilakun kale salamakan libene ehen kamunta usman radhiyallahu ta'ala anu qabrige karim wadaagam finama kiritu kurabam koswa tumuli fulu temi fowegende ashabe kalun sualu kurabbe e allah ge khalifa hai kale ge fan azab ge ayatan ay meti habuda kiritu kurabba kawwalu fenuni ma kibeto tihabudan kiritu kurabani kike to vidalwi e timinna qiyamat akhirat daturku fadair emme furtama manzile hadis kurbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam etanun salamakan libi janama den huriha manziltaka salamakan libene emme furtama manzile ki ehen kamun kiritu kurbe me kaakuto allah subhanahu wa taala bimmati ga hunnawani ko sorga wantaweri kam ga ufawre khabar de bafawa khalifa umar ibn khattab radhiyallahu taala an ekale fana mukhatab kurba ibn abbas vidalwani ki keto kale ge fana ki bimmati ga hingenga hunnawani ko Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiya surga wantawri kam go fawre khabar dibba fawa khalifa ke kale ga fanu fawre khabar li ganna che kale fanu gemme fawga alas kam fulga khanjarun zakhme wadagin alas fulga ubba ekale fan vidalwani ade faru vidalwe balash vidalu mafawga kiritu kurabam vidalwani dunyega waha ecche digen e kawwaluge azabun salamakan li bijayati men kale ga fanan emme hewkam bodugote surga wantawri ke ekam kawwaluge azabun salamakan eduni rahmatuge nabiyya wes dua kurabi allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar kawwaluge azabun salamakan eduni ehenkamun fardu fasama darakatirnu alenna allah subhanahu wa ta'ala ena devva sazae kawwaluge anutana waskan yuqad alayhi alqabr naran fayataqallabu ala aljamri laylan wa naharan alifanganen andale wene riya duwalu e alifanganu matige efum mufuse jehje onnane miedu duniyega faalo fameni baymi hun qabruta konne roti fihife kihina fihuni alifanganen etaga neti allah subhanahu wa ta'ala dakkawa kantat mihuri dengi fa allah subhanahu wa ta'ala yusallatu alayhi thu'banun ismuhu ash-shuja'u al-aqra enege macce shuja'u al-aqra nankunu naga harfe fa qurbane e naga harfege delo hunnani alifanunne e soruge adutan hunnani kadafada gurege adufade inne mayyita wahaka dakkan bunane amarani rabbi an adribaka ala tad'i salati subhi ila ba'da tulu'i al-fajr ir arafu madhanen kale fatistamad laskuriti kale gage telumatti menga allah subhanahu wa ta'ala amru kurbi annane hadis ga annani sahadisun sabit qiyamah hunaga harfatan mihunga macca fa kurwene mi kawwalu galibe tin saza dem minaga harfa jaha itifaran ene bani kihinetto aram libeni to hadis kurbani kullama darbahu darbatan yaghusu fil ardi 70 dhira'an wa yakunu ma yazalu mu'azzaban ila yawm al qiyamah qiyamah qaim wandeng egotan azab lebili kabul gonnani kaakutol gum salama kurangannani allah subhanahu wa ta'ala wahi kurbangawani faghullu thumma al jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu qiyamad hoga kaakol gum salama kuranga ekakus nannan lobeta khunna ukhtum mi kawwal galgo menne libe azab kawwal ki war vendeni vitanen awgom men miedu mihek walulan daayru kochittu algo menne vistani mata aykuge hingenga ur miheke e andawluge tereng ekanima ekani daani mine wani kihinetto
දාන් හිතන් අර එකකුස් නුදේ hadis korbanni rasulullah sallallahu alaihi wasallam miha ekuga tin ekwarin dane ege teren demi hun emburi dane ena ekuga dani emme miheke adei enege namad ena kuffa heu sahli amal ade enege muda hesabum wakiwane ambina darina gatima ge mi hun ena hama ena ekuga ek waluganda hamen annane tum fammachan aiswa minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ki afa fasmur jala fadane ki to ki eves nenge mi machine ti men heduni mi machine ge terere ma dani mi machine ma teduwane mi ve sadiuk kame mi kiya wadani kon kahal ibrat ke to agum libuni ade fardu fasamada rakate nuwa nam allah subhanahu wa taala devwa saza kavvaluga ade kavvalun teduwam wese beje ade teduwan e beje ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون الله سبحانه وتعالى أمر فلان إسرافيل كفان تعالى في الفمل فيما جماعة ميكم تدقن أنانه إهند إنسانا بنانه من بعثنا من مرقدنا تمم من ندافة تبا كاكو هي تمم من ميتنون تهل في تدقل لي كاكو هي من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون مي الله سبحانه وتعالى وعد ودگم فوا ادي رسول بكلون تي بيامي كون انزار كور بدو حكي مي كهين تولغو من هداني اكبلون algo men teduma fawalo men tin sajali bene Allah subhanahu wa ta'ala emihege macha kofa ودگم bun Allah subhanahu wa ta'ala emihege hisab alifun yae bellewun a to z bellewun emme warugaden Allah subhanahu wa ta'ala hisab bellawan man husiba udhiba hisab bellewi sajali bune ودخول النار نركون تركم جل قبل بيجن نركون أده ما سلككم في سقر كيف تتبع بيكون نركا يجمتبي قالوا لم نكن من المصلين تم من نركا عن جهنم سبب كي تم من كي نماذا نارا بيكون أمي فرض فالسماء دركات نوم الله سبحانه وتعالى دفع سزا دين أقولون كسؤال كي أقولون كترين باين أكون نماذا بكورة أنا باين أكون نماذا بكورة إسلام دين ميكم قالوا من الدين مسجد كي كوبايتو آده رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنا كندالوا دفاف بين الرجل والكفر ترك الصلاة إنسانا يا كفر دم تقولني إم هره كي نماذ على في عينك كافر من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر إن كمون علم رنج مدوغا اختلاف في دفاع إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه دالوني قصتوغا نماذ دو كل ميها كي كافر كي إمام شافعي إمام مالك رحمه الله ودالوني نماذ قصتوغا دو كل ميها كي قتل واجب واميها كي إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دارنا قصتوغا نماذ دو كلها فميها هير كورن جهنه إنه وسنادين دينه نكفيا إنه قتل كورم هوريها إمم بس اتفاق ودا كنوني قتل كورم نماذ دو كفي كنك كما يكوغا فروا قصتوغا دو كلنينو فروا كودا كوغن دو كفيا إمم بس اتفاق ودا كنه وسنا دبينه وسنا دينو ما فهوغا إنه نكفيا إيجي مانا كي إنه قصتوغا إنكار كورني دينه إنكار كورمون أننا نتيجة أننا මේ ඉස්ලාම් දින දෙකේගෝ දැන් ඉස්ලාම් දිනුගා මින මාදු දු කොල්ලුමන් නෙන් එව්වෙස් කහල උසුරෙන් බය ෆහර් බය මීගුම් විදාලවානේ දෙවුසුර වේ නමාද අලයි ෆමන් අල්ගොන කබූලෙන් නුකුරන් ඒ දෙවුසුර කම ඒ දෙවුසුර කම ගවනි මන්නා මන් සලාතින අව නසිහා ෆලියුසල්ලිහා ඉදා දකරහා නිදුන් නොත හඳාන් නෙතුන් ඒ දෙවුසුරන් නු නමාද අලයි ෆමන් හදීස් කුරබනි කීකේතෝ ෆලියුසල්ලිහා ඉදා දකරහා හඳාන් ෆමන් ඒ කුරාෂේ ඒ අලයි ෆමන් මාෆු වීනම Allah subhanahu wa ta'ala nabi hadis no qurban handa fumon kurash emi ma ei namad alai fumon e deusuren non den algona ki dive bawga adi benno fahare ga vedane ei dive bawga uslube kama bes names algona qabule no kuran alai fumon deusur kama ei namadu kande elefon na wagutun lasuma ba deusur ma fuma inge bes usuren ne ma fuma ba elmer vidalu ne deusur keoti Allah subhanahu wa ta'ala rahma fulun huriya firhim be fulnaki miyogutu mitaga tibbe huriya be fulnaki awzunu salama wegen tib ada gomenga adu aswa lobete akhuna waqtunaki wes e gina akhunaki e balin salama wegum wami adei moyewun emmenaki buddhi salamatu wami haydu nifas kamun saaf tahiru firhunna kannanna ne dosar ewe sanna nagomenge lobete waqtunnan Allah subhanahu wa ta'ala de viloi fasekam ade islam dinu ka namaz wajib mani hatar sharten ilmer bayan kurba muslimak kam ga won balik won buddhi salamatun hurum haydu nifas kamun tahir won mi hatar shartu furihamawa komme mihe ki namaz wajib ma mihe mihe ka namaz maafane evve sura ma begin ba islam dinu ka nek dengoti men evve shartu gelli jena mayege macca namaz nannan ene taklifen nuliben enege macca namazge message nannan aqimus salati ge dasuga ene nannan enege taklifun berui muslimakan nuwe buddhi salamatun ne baligan nuwe den algo men bunane ve kudakudin kurakan nu jehne non rasul sam hadis kurabani
මුරු අවලාදකුම් බිස්සලාති වහුම් අබ්නාඋ සබ්ഇන් හං හරු ගොමුර දෙම නමාදු කුරන් අමුරු කුරාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හංගුණ මති මහි කුරවනි වඅමුරු අහලක බිස්සලාති වස්තබිර් අලයිහා ගේගේ මිහුන්ගේ තෙරේක දරිමස්තිබේ එමේ කුදින්න දස්කො දිනමෝ ගොතුන් ජෙහෙන හං හරුම් ෆෙෂිගෙන් අමුරු කුරන් දෙහ හරු එමේ නමාදුන් කොෆිනම සසාදෙන් එමේ මයි කුදි එම්මේ මෙන් අවාදේ මාෆුමන් නෙන් උසරි නමාද මාෆානි කිහෙනෙත් බයි මිහු මුනානේ ඉංග්‍රීක කොළුක ਜ਼ඛම් බෙෆ මිහුරි කිහෙනෙන් නමාදු කුරානේ අනේ